Kajing play ka sarkar jalai kajing yat kali na surok them yo mau long ka bapenya so ka yo mau long shabimula dang hakini ki khindiat tayo bala dap kala wan ra kajing mentoy ha kalet kawan bat kumju ru ka khayi pateng ha kate ka jaka. Hendrai ha kajing le jurep ka khon nyo trap National Awakening Movement ka khnam lalap babon ki dukan ki baran ha silantar kate ka surok ki di jong ki barjala bat ki bomdan satya ya ka trading license. Kumta haka arpun ritreg nai wing arajar pusau kani ka seng ka haka jing alam jong uba Thomas Pasa working president kala let banya kendu yung deputy chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba pensngan NCM uba deiru executive member ka trade bandawa badai ban khang no mardor ya kitai kidukan. Habakran sikilat patai kubor uba Thomas Ulaong baka district council kadai ban simkhia ya kani bat kadai ban lek khang mardori kita gidukan namar kalong kebablapan ken ya ka trading by non tribals khat khandai spa san pusau naro kata Ulaong baka council kabayada ya ka khayi pateng ka judgment rio hnrei hadu khordop jongka gidukan gi badan kidai gi jong gi bar jalla hakani ka do pasri ngalak pro sekdar ba nadu bal apli ke tigo surok ante them yu mulong Gilawan serving ngilap baki babon baki dukan gila function ang to. Dukan gibam dei jogi kasi. Bat kim don ni ka trip aisen to. Dan nakalian ka jongi ngila insist ngila kerpan ngila banjur ya IM in charge street ban lek khang mardo di dukan ang to. Mar hang ketua silinter ketua surok thami mulong. Kibon baki trip business kiba daya. Nadu ki por muswa hadu mentah. Tinggal kani kalau persya ya ka trading my non tribal kat kena spak satu sahab ya kat kan kajing aibon yo kan kades council kade balik khang ya kini dukan om dei ban sya ya ki bakin play claim kono ka license ka ban don kam ban yo ni na ko KCDC tinggal pilih ti na kalian kat department ru kai baka sinjam bakan sim halor kini ka jing ai jing tho jong ni Takadaw na kalian ngajongi ngikwa baka dis council kan penkhain bahaya kaniga trading by non tribal ka kena spa san pusau. Kabor sausi kan ongki. Labi pe mar persya ni council dukan di dekhar sudah. Hak kenro phala juga dis council. Ban ni ong bangin yada ai khi pateng ngajongi. Kabor sau phala ni kata. Hak kenro mar siang. Kini ki dukan saudong baro. Kibabon kini ki dukan juga dekhar sudah. Ukasi wala patri ki kami bobon. Nala, andai takadaw ni sosi manong, bakat an trading by non tribal regulation karena ispat san pusau hadu kane klemat kadi council ka penon kam ya ka tangban kamai pisah. Om dei banyada ya ka khai pateng jung kasi. Kadi juga ka benta juga IM trade department. Bat ngi banjur iki baki at least kin simkhya ya kane. Andai kam dan jingmut ban ya bat ya kini IM trade ada kam pada kam don kan. Ingin aku nanti kabenta kadi juga discount ngim lam lek kabor. Baling dalik mangim das ke motor ka banjang ya tip. Ban ikhang itu dukan. Tika discount ka don ya legal power. Ban lek ni kam ai kan ya legally leba discount da kabenta ka jing bhaj bon bala. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya